Ang date ngayon? 20? February 20, 2022. Saka ba 19? Ah? Di ba 19? Hindi. Sunrise. Yun ang sun, yun ang rice. Ako kayo? Tama naman ah. Yun oh, yun ang rice. Yun ang sun, yun ang rice. That's what we call sunrise. Tama ba? Oh, baby, come here. Good. Walking na. Walking, with running. You want to see the sunrise? Running na. You want to see the sun? Pare na eh. The sun and Ay, papaluantok pa talaga. ang ulo. Picture kita, mapicture kita dito sa mataas. Where are your slipper? Ah, may slip. Yay! Yo, smile siya. Asan baby? Bicol? Picture na kita po to doon, oh. Bicol ang baby? Bicol? So high. Antok pa.